Igama nguphaka isibongo kanisama bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uphaka ukuthi akuyini inqwele phuqa imiza abafokazana ngotholodwa lamentshise ithuluza ngahambi nalo ngilifice etsimini uqama uqakile kuzoshuba kusangezeka noma yini ngumafavuke njengeta ngabane ngunogwajogwajwa ikhulule ngumfoka amakhanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathe lenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani makunje hey uyabona ke mase sisho lawo mazwi sithi ngathini mina bathini bona ingoba kwasekuqaleni nje ngiba ukhingi enye yento engiphathiswe yona ukuthi noma yini mase ngiyishilo isuku izoba njalo ingakho ngithe ngibatshela nje abanye kushubile upresident enikezwa ukuthi ngeke enikwi report eyokuthi ngempela iphalaphala yaba nawe ngempela isandla semfene indaba yayo kodwa ngasho ngathi hayi bethi abantu uzo resign ngathi hayi ngeke aza resign akugcinike lapho ngaphinda futhi ngathi cha kona nje impela bengabe sekubuywa emazulwini bengabe kucheck impela hayi yabonakala impela elithatha futhi ihlandla lesibili akaze ke kodwa ngiyikhuluma into engekho kodwa ke akukulindi up until ibe njalo kodwa ngiyobe ngibuza futhi ngithi ngathini bona ngathini mina bathini bona kunjani makunje bobe besho kodwa abanye bethi washo uKing Bhaka angive nginithanda mase nisho njalo nithi washo uKing Bhaka nizokhumbula ke ngevideo edlule ngithebe ngabe ngisho ngevideo edlule ngithi ngithe mangisho ngithi hayi ngeke aza resign ngamane ngihambe ngiyohlala edamini lapha ya kuphela isonto bakuthiwa uresignile ngibuyise ngithi nami hayi kwasuke sengibambatha njengabanye ababekade bembambatha ngesikhathi usungabanga khona umcibe Moses Mabhida sebembambatha abantu sebebamba beyeka abantu uyabona konke kuthi ukubamba usuyeka ungasazi ukuthi uzothini bese ukuthi hayi ke bawulandela abantu abangahlakaniphileke bakukholwe noma usubheda ngiyanicela bandla ngelinye ilanga masenibona ukuthi ngiyabheda mina nongitshela masenibona King Bhaka useyabheda ke manje usekhuluma izinto ezingekho haya nongitshela ngoba namhlanje ngiyazi ukuthi abantu abaningi banazi idalwa futhi idalwa ziyakhuluma kodwa into eyenzakalayo idalwa zakho mazikhuluma nawe uyazi misinterpreter zithi zisho enye into wena bese wenzani wena bese ufuna leyo nto leyo ukuyichaza ngendlela yakho uyabona kanti idalwa phela ziyafika zikhulume njalo mazikutshela into wena uyenzi leyo nto zikutshela into wena uyithatha serious zikutshela into wena ubuza abantu abangazi lutho zivele idubeke zithi hayi ake simiyeke akuzona zonke idalwa ezingakhulumi nawe ezivaliwe ezinye idalwa ziduba ngoba uzwa yabo abanye abantu kudala idalwa sibanikeza ama signs ukuthi awufuneki umsindo ekhaya bona bawubanga ngenkani umsindo zivele isuke zibaduba ke nje idalwa akuzona zonke ezivaliwe ngoba ngeke sinikeze abantu icredit engekho ukuthi kampela abantu banamandla ukuthi njalo umuntu nje angavela avala idalwa zakho nazo ivaleke ayibu kahle bofish uphume nini ethinini unalawo mandla ukuthi wena nje mawufuna ukuvala ezomuntu idalwa uzovala cha idalwa ziyakwazi kufana nawe ingane yakho mawuthi uyayitshela ingakulaleli akusuka abathakathi bayivale wena uzudube uthi mntanami ngoba uzwa hamba juba bayokufica phambili yabo hamba juba ngoba uzwa yabo nedalo zinjalo uyingane yazo wena ziyakutshela ziyafika ziyazama ukunika amaphupho ayikwayizo ziyakukhuza awu understand yabo uzithatha kancane mase ziyayidubela ke alright njengamanje ke ikhona inamba u0798130260 0798130260 iyona ke namba leyo esizokhuluma khona ngokuthi zithini idala zakho khuluma nami ngilalele yimi umlomo njengamanje wezidala ukhumbuleke angakaze ngikhulume into engekho noma yini into esuke itolikwa noma ifuna zidala mina ngizoyitolika ke namhlanje mina ngizoyitolika ngezinga eliphezulu wena uyasho ukuthi uphuphe kwezakalani uKing Bhaka bese yakutolikela ukuthi hayi beyithini idalwa zakho lapho uyabona angizolokhu ngibambatha ke lokho ngibambatha ngithi hayi zithi khanyisa ikhandlela elimhlophe zithi hayi zithi hamba uye kuphi ngeke ngiloko angibhayizi mina angikhuluma into engekho mina zithi hayi zifuna ugqoke ibhayi elibovu angikhuluma umsangano mina akukhuluma umsangano into efuneka edalweni azivula imali
ayivula imali idalwa mayikwazi ukukhuluma azikhulume ivula imali zidudula izitha yingakho nje mina kukhona uMthakathi ngiyilekelele izidalwa ukuba azivula imali yakho azidudule lezitha ngiyalekelelayo ngoMthakathi usebenza kahle ukukhuphula lona idlozi ukukhuphula izidalwa kodwa ke idlozi lakho ngihlonipha kakhulu futhi ngeke lingayibonakalisi bengabuso uMthakathi. Alright siyaqala ke manje 0798130260 0798130260 ukhumbuleke yiyo futhi inamba ke le esiphinda futhi sitholakale kuyona noma sesi off ukuze bese bethi off air noma sesi off air iyona futhi inamba le esiphinda futhi sitholakale kuyona ya ungaqala ke ufone okwami nje ukuanswer ake sibheke ukuthi uye yini leyo igama uKingBhaka yebo sawubona ngikhona baba khona nami ngibaka ngicela ukubuza la iphupho enginalo mina ne ya into ezekile ngilapha ngisekhaya ngizokwenza umsebenzi ekhaya then into engiyibonile ngibona umzi apha ngibona umzukulwane kunesundu umuntu okuthiwa lesundu ufuna ulumthuna mengo ohlabayo then mase ngiphaya ngikhona phaya ngiyathetha phaya ngibone lo mzi ngithetha nomuntu ongumama waphaya so ngincokole naye ngithethela siphandle sithi ngokusithethayo siphandle into eyenzekile ndabe ngimxelela ngizokwenza umsebenzi kanjena ekhaya so ngibuza ukuthi kusemanini lapha sikhona ukuthi isibongo sakhona angichazele isibongo sakhona ukuthi kusemanini nakazi noma ngichaze naye noma sichaze isibongo yeah angichazele isibongo sakhona then mase ngithi apha ngibona ukuthi abantwana baphaya bayazalana ekhaya kumnyumzi wasekhaya bathi yena uma wakhona akazalani nami bese ngichaza ukuthi kunomsebenzi ongizowenza onjena kanje ngizokwenzela umama lo msebenzi lo ndithi mase kunjalo then kuvele kuduma izulu makuduma izulu ezulu lishaye kum bathi ngishaye on the right hand side bathi ngibheke bekathi bengathi ngiyakhoba phansi libethe on the right hand side bathi lingalenzi into lingabi na next then lothuke khona njengoba ngibuza ukuthi lo mzi lona kusemanini bangichazela bathi apho kodwa kuthiwa abantwana bakhona bakulona umzi bayazalana ekhaya kwenye indlu yasekhaya bathi abazalani nami straight abazalani kuleli ndlu nkulu bazalana kodwa kwindlu ngixomene naye iphupha lami lalinjalo then after maybe just elesibili ngigqithe kuyo after elo phupha elo then ngibe nelinye umama akasekho hayi uzongidida ke baba uzongidida ke mawusuchaza thu kanye kanye uyabo uzongidida kanti phela ukuchaza iphupho baba akuyona ilula ngoba mawukhuluma kufuna ngiphinde futhi ngihambe la uhambe khona sengihamba ngendlela yami uyabo ya wena baba uzokwenza umsebenzi vele oh ubungakawenza umsebenzi bengekawenza umsebenzi benzowenza ibikunaribikile inyanga ngizokwenza ngayo umsebenzi okay ubungakawenza umsebenzi kodwa ubuzowenza uyabo wawusuphupha engathi ekhaya liphi ikhaya leli ozokwenza kulona umsebenzi baba besekhayeni lalo mama bengikhona ngathi bengenzeke ekhaya lento ngoba kuye kwathiwa akho sekhaya apho kwenzeka khona kule khayeni lalo mama nguye ngithetha naye bathi ngiyazi ukuthi bengiyothini mina khona okay khona ekhaya apho ngikhona ngendlela okay uyazi baba ngibuzelani la ngifuna ukukuthola kahle yabo wena ubuzokwenza umsebenzi kini yabo kodwa waphupha ungekho kini waphupha ukomunye umuzi umuzi kabani lo phupha kuwona ngulomzi ngawazi ukuthi ukwabani khona cause mase ndibona nje ngizama ukubona khona izinto zakhona cha imake baba uthi mangithi umuzi kabani uthi umuzi ongawazi yabo ukuze siqhubeke waphupha usemzini ongawazi yabo kulo muzi ongawazi wabona isihlahla sosundu isihlahla sosundu usibona kulo muzi ongawazi noma usibona kini lo muzi ongawazi okay senzeni isihlahla sosundu ngibona ngumuthi usihlahla ethi ngumuthi nje lukhona so bengitry identify ukuthi ngiyipapho ngikhona oh isihlahla sosundu asezanga lutho asisiyekeke singasibaliki isihlahla ngoba sosiconfuse uyabona okay asikhulume ngomuzi ke ukulo muzi ke manje ne kulo muzi khona umama
Uyamazi lo mama umbonayo noma umazi? Angimazi. Okay. Uthini lo mama kuwena? So besingokola khona sixoxa ukuthi okay, ithi hayi mina lapha kunomsebenzi onzowenza kanjena nakanjena, and then kwabe sithi yena kuzokuthi kusekuko lo mzulu lona kukwabani khona wachaza lo mzulu ukuthi hayi kukwabani la ukuthi isibongo sakhona. Weba. Ngexhosa ke sisiduko sakhona, phansi isisiduko sakhona. No ungachazi kakhulu baba ngoba sizodideka. Ngithi mina ukulomuzi lo ongawazi ne? Umama wakulomuzi awumazi futhi. Angimazi, yes. Okay. Kodwa uzithola ukuwona lo muzi. Yes, ngithola kuwona. Usuyaxoxa kulomuzi. Yes, ingathi ngiyobika umsebenzi ukuthi ngizokwenza umsebenzi. Ngathi bezobe uyobika umsebenzi emzini ongawazi futhi kumama ongamazi. Okay. Mhlambe mangasukunika umqondo isiphi isidingo esikwenze ephuphweni ubone kubalekile ukubika kulomuzi. No, okay. Angiyazi ukuthi iqale kanjani kodwa ngibone likhona ndikulomzi lo. So ngabe ngcokola naye ukuthi hayi kunomsebenzi ongizowenza kanjena nanje. Then ngabe ngibuza ukuthi kusemanini la babengichazela ukuthi akhona. Then ngiyabuza khona okay abantwana balapha kulomzi lo bazalana abefemelini kwenye indlu yalapha efemelini but not kulena ikum straight. Okay ke mase nixoxile kwase kwenzakalani? Then mase sixoxa kwase kwaduma izulu. Kwase kuduma izulu. Kwaduma izulu mase nizawuxoxa lento lento le kwaduma izulu ezo la shaya kum. Okay, la shaya kuwena. Okay, mali kushaya wena la kwenze njani? La ngakulimaza la ngenza lutho. Alingilimazanga. Okay, makuqedwe ukuduma kwezulu kwenzakalani? Then shaya kum then yangathi ngiphethe ispeaker sikhalayo. Then wabe sekhala lo mama echole speaker athi yo athi hayi uMthakabani dathi after that ndothuka khona. Oh lo mama waseyakhumbula ukuthi uMthakabani. Wasuyathuka. Ngase ndothuka kanjalo. Kodwa ngabe ninganazo indindi ivayo kuma emzimbeni ngathi ndenzakela. Okay. Cha baba wami la into engiyibonayo mina ngibona ukuthi leli phupho lakho wena awusalikhumbuli kahle and isicefe ngephupho baba ngizotshela iqiniso. Into nento esuke ikhona ephuphweni isuke ibalulekile uyabo? Ephuphweni kubaluleke ngisho uzothi mawubona umuntu uthi sawubona. Uyawubona usawubona. Usawubona uthwele yonke into kodwa mawuzochaza iphupho bese ungasho ukuthi ngithe mangimbona umama ngathi sawubona noma ngithebe ngabe ngifika kulomuzi kade kunezitshe eminyango bayiqoqa bayifaka endlini ngenze sibonele uyabona khona izinto ephuphweni ezisuke zibalulekile ezenza iphupho libe namandla lenza iminingi you understand ngoba mina mangabe nje uzothi ephuphweni ngithe sawubona sengiyabona ukuthi awuzile ngobubi futhi awuzile ngobulwa nakho ubingelele kodwa mawuzothi uzibone sewuphakathi manje isifuna sibheke ukuthi ungena kwakho la ubulethwa yini la and mawusuthi awazi ungene kanjani noma yinini mawuyithola usemzini womuntu ungazi ukuthi ufike kanjani emzini womuntu noma yinini mawuzozibona sewusemzini womuntu ungazi ukuthi ufike kanjani kusuke kunomoya osuke ukuthwebula ukuletha kulowo muzi you understand yabo so wena ke mawuthi uzithole usemzini womuntu kodwa niyazixoxela ekugcineni sekuduma izulu leli phupho lakho ngiyacela baba wami yabo ngicela ngizoyigada le number yakho le 8918 yabo ngisacela ukuthi ucabange kahle baba unginike liphelele ngoba ngine feeling ukuthi khona ongekho baba wami leli phupho lakho kudala ngibalisa kanje ngiyalaza apho qale khona nje ngathi kunezinye izinto engiyendazazi ngoba after that bengiyenza ngendlela engiunderstand ngayo identify izinto ngoba kuye kwakhona into ezenzekayo after selenzekile zenzeka zona live ezo. Okay, asezeka baba wami ngithi mina leli phupho lakho ngine feeling ukuthi aliphelele baba wami uyangizwa ngithini sengithi mina kuwena liqala kanje noma khona la liqala khona ongakushongo liphela liqale kanjena yonke lento ndiqalela leli belenzeke kuphupho elifikile kuqala angizwa
into engibalisayo ayikho into ekhona engaphandle ayikho into ongazange uze uyifake la oh okay ungadina baba wami uma ngabe usuthe ufuna ukwenza umsebenzi utshela lo mama uthini lo mama impendulo akakhange athi hayi suwenza umsebenzi khona uthe uvile utheni uvile uthe uzwile uyezwa yini oh uthe ngiyezwa angithi uyayibona into engishoyo lelo gama lokuthi uthema uthi ngifuna ukwenza umsebenzi wathi yena ngiyezwa ubungayifakanga leyo nto wena okay uyangizwa ngithini ngiyakuzwa okay uyabona ke mawusufaka leyo nto including nongakufakile baba uyabona lento ibisho ukuthi lo msebenzi ozowenza kumele ubike yangizwa ngithini kumele ubike uzowubika phi lo msebenzi usuyakhonjiswa ke manje ukuthi uzowubika kowesifazane ongasekho emhlabeni kukuwena ukuthi lowo muntu umbone umama noma umbone ugogo noma umbone eyini umbone yini umama kuwena noma ugogo kuwena umama nje umama okay usakhona umama okuzala emhlabeni akasekho yena bengenzela umsebenzi yena lo ngasekho mama angizwa bengenzela umama ungasekho yena exactly uyabona ke bengabe uthi ubekade ukwenye indlu baba esuke ingachazeki ngokwephupho uyabona kusuke kuyindlu kodwa eyingxenye yomndeni normally ithuna libizwa ngendlu uyakizwa okusho ukuthi bekumele wena uhambe uyombikela umama emathuneni kuqala yabo emathuneni kuqala then mawusumbikelile emathuneni uzobe eseya decide ukuthi uyakuphikisa uthi ungawenzi noma uthi wenze uma ethi kulungile wenze kufuna uwenze umsebenzi uma ngabe ethula engakuphenduli kumele ungawenzi lo msebenzi uma ethi ngiyezwa kodwa akakuniki go ahead ukuthi enza noma ungenzi uthi ngiyezwa ngoba kakahle mawusathe kumuntu uyezwa awusho ukuthi uyawuvuma noma uvumi yini bekumele lo msebenzi ungaqali uwenze ngoba usubikile and lo muntu obika kuyena owesifazane wengamelwe yini wengamelwe amandla ubona ngalo ukuthi wengamelwe amandla umuntu wamandla ingoba mawukhuluma naye ngendaba yomsebenzi kuduma izulu and leli izulu maduma bese lifuna ukuzokushaya wena and the same time alizokushaya izulu akasho yena ukuthi wenza umsebenzi kodwa nanti izulu liyakushaya okusho ukuthi lo msebenzi ozowenza awuphasisiwe ngoba nakho ucisha ulimala as a result ukwenza kwakho lo msebenzi owenzile baba engashongo lo muntu obike kuyena ukuthi wenze mina ngubona ngendlela yami ke manje ngubona uyingozi yindaba ngithi uyingozi ingoba ukhulume ngawo qede cishe washawa izulu okusho ukuthi akhona ama challenges azoqhamuka njengoba uwenze lo msebenzi ungasaconsultanga ukusikazwa izulu mnganama yonke encane ayonke encane ukuthi uthi umuntu umtshela angasho ukuthi yebo enza kodwa vele athi nje ngiyezwa lo muntu bathi ngiyezwa unqene ukuphoxa athi yeka ngoba ubona ukuthi ngeke uzuyizwe leyo nto athi ngiyezwa kodwa umuntu bathi ngiyezwa uqonda ukuthi ayivumi leyo nto and uzuyakhanyiselwa ukuthi hayi understand ukuthi abantu balekhaya bayazalana nabantu bakokwenu okusho ukuthi amandla akokwenu akula khona lo mama uyabona ngoba kuyazalwana kukhona ephupheni lokho ukuthi lo mndeni ola umndeni wako kwenu unikeza idea ukuthi awulahlekile ungathi ulahlekile ngoba nakho umuzi ungawazi ikwakwenu la okusho ukuthi uzobika kodwa uzobika kumama ngoba vele wenzela umama ngizocela baba wami mina uphinde futhi uye ethuneni siyazwana ufike ucacise kuyena umama uthi mama inhloso yokwenza kami umsebenzi hayi ngoba kuukuthi bengenza ngoba nginemali eningi bengenza ngoba ngiyakuthanda ngifuna ukukujabulisa kodwa mawukukhona okusolayo ongahambi kahle ngicela ufike kumina ngephupho okay into
ngaya khona ngoba noma into endenza ngathi standard lonto ngoba before ngenza umsebenzi ngaya khona ngachaza ukuthi lo msebenzi sokwazi umsebenzi kanjena njengoba sesiyithethile ekhaya savana kanjalo kuba singawenza lo msebenzi so sizowenza lo msebenzi ke ngoku before wenza umsebenzi asengibikile ekhaya. Uma uthi ubike ekhaya baba ubikele asengile kuye ethuneni wathini ngambikela ukuthi kunomsebenzi onjena nje osicinga ukwenza ekhaya. Ngithi mina wathini kwathini mina kuye uthema umbikele ukuthi kunomsebenzi ozowenza waphendula wathini ngisho lokho baba vele baba mawusuye ethuneni ngithi mina mawusubikile ubuyile yini ngephupho wathi kulungile mntanami exactly wena bengekasabuya ngephupho uyazi ngobani ngoba vele uphuphile ukukhuluma nowesifazana umtshela wangasho ukuthi enza wathi nje ngiyezwa ukuthi athi umuntu ngiyezwa aka approve kodwa futhi akafuni bengathi uyalwa nawe uyangizwa baba wami mawusuye ethuneni lakhe wena uyothi ngiyawenza lo msebenzi futhi engashongo owesifazane okade umfanekiso ukuthi qhubeka ngoba manje akafuni ukuyiveza kube uyena ngoba mangabe kuyena uzosuka uthuke makuukuthi akahambisani nalento yenzayo ugcina uphatheka kabi uyayifihla ukuthi kube uyena kodwa amandla owabonayo mawukhuluma naye kushaya izulu uyabo sekumele nawe ube newisdom yokwazi ukubona ukuthi ayingeke yini ngikhulume nalo wesifazane mase kuzamazama izulu uyabona kodwa for the fact ukuthi akasho ekuthiwa mngani wami wathi hawu ngazi ngajabula wenze lo msebenzi uzoba isibusiso wawuzowenza ngemfethu kamnandi ube impumelelo kodwa ngoba lo kade ukhuluma naye akashongo ukuthi weze uthe nje ngiyezwa sewubikile wena ngizocela baba uye ethuneni uyezwa awuyi kocela uyakolungisa umonakalo ukuthi kungenzeki umonakalo uyakoxolisa like ukuthi uyile ethuneni wakhuluma waboniswa ephuphweni kodwa still wangayithola iconfirmation uyakolungisa ukuthi noma kunomonakalo onyonyobayo ungayithola indawo okay mawusunemadlana nje ufike nje kumina uthole umakhanda khona sokwazi ukuyilungisa khona ezokwazi ukukhuluma kahle into eqondile uma wakho uyabo okay ya umakhanda uzokwazi ukuyenza ibelula yonke ke lonto ke nje ngekuphinde nje eloke eyifihla eloke ubona ngendaba zamazulu ukuthi hayi umuntu onamandla lengikhuluma naye uloku ube umuzi ongawazi kwa umakhanda nje yonke into izoqonda ngqoba okay uyazi lento ngizima ngisho nami ukulalela mawukhuluma ukuthi uthini that is why ngize ngihamba nawe kancane ngoba uyabona ukuthi nje into vese enokukhuluma phakathi leli phupho daki mfowethu 0798130260 ikama kuphaka isibongwanza abathi ngihlambile bathi ngibone bathi ngizenzile bathi wathi uphaka ngikhona awuthi ngibambe omunye kengiphaka lo ngichaza amaphupho namhlanje ngezinga eliphezulu sawubona etha yebo njani ki ngikhona baba ngiyaphila ya ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha unesilo ugqoke impahla ezimhlophe okay uphupha unesilo yebo uphupha isilo la ukhona siyakubiza sithi woza ngapha la ngakhona oh kusho ukuthi wena ubheke impahla ezimhlophe kodwa ukufika kuso kuyifinyelela la khona uyafika uphinde futhi ngilahleke kuso ngisithole sesisodwa ngapha hayi angikuchazele ngezinga eliphezulu baba mawuthi uphupha unesilo siphi isilo lesi usilo mesizulu noma usilo the late father angizwa umisizulu lokhona ngemali cha phela isilo sihlakaniphile naso mangabe uhola abantu uyabona uyacela emakhosini akho thama ukuthi lawo amakhosi awenze bonke abantu bakuhloniphe bakwazi ukhona iyacelwa nje lonto kuthi ucela amandla uyabo aseyasuka ke amakhosi ke manje lawalala umoya wawo usuhambela bonke abantu kakhulukazi nje amazulu uyangizwa ngithini ufika lo moya uyangena kuwona mawungena kuwona then
introduce manje isilo kubona bonke abantu ukuthi nasi isilo nakho siyakubiza ngoba njengoba ususiphuphile sezosihlonipha angithi exactly umoya wamakhosi asendlunkulu uhambela wonke amazulu uvuselela lento yobukhosi kwindlu yakaZulu baningi asebesiphuphile baningi abasazosiphupha baningi futhi abangasifela baningi futhi abangenza noma yini ngoba yindaba amakhosi anyakazile bengabe kubekwa isilo so umoya ubahambela bonke abantu ubakhombisa ukuthi nasi isilo esikhona manje nasi isilo esikhona manje bayakhonjiswa abantu enye level leyo angithi phela lapho kushawela isipikili sokugcina ukuthi nansi inkosi enibekelwe yona nansi inkosi ngeke nje uphupho omunye umuntu olapha endlunkulu ekubiza uyabona uzophupha sona ngoba isona njengamanje esinikezwe amandla ngayo yonke indlela uyabona umoya wesilo okusebenzayo wena uyasetshenzwa usetshenzwa umoya wesilo uyabona kodwa lokho akusho mhlawumbe ukuthi khona imali ozoyithola noma khonani cha uyisupporta nje lokuqina esekuvunywe endlunkulu hayi kodwa uzojabula ukuthi ngoba ngibizwe isilo sengizoceba no ocetshiswa yithi oKing Bhaka kuba khanda ke ngendlela yethu hayi ukuthi ngibupha isilo singibiza sengizoba rich hayi sikubiza nje ukuze ube yisupporta lokuqina uyabona ya sinento eningi kakhulu ke naso yabo that you need to take care of yabo kodwa ipower yasedlunkulu iyasebenza ukukhombisa abantu ukuthi hayi ke nansi inkosi baningi abasiphuphayo baningi abasazosiphupha ipower isebenza kanjalo hayi ukuthi ngizoceba khohla ukuceba ngeke uthole ngefocall ba ogcina ngaku ukuphupha nje mase ufuna ukucabanga uzozala sihlale sibheke izinto ezivala imali yakho ke bese siyazilwa ke ngoba khanda ke hayi uzoceba ke lapho ngoba at least umoya okuwena umoya wamakhosi okholelwa kuwena uyabona kulula ukukusiza kodwa hayi ukuthi uzovuka kusasa uthi hayi ngiphupha isilo sengizoba rich hayi khohla ayikho leyo kodwa kancane my king lethi uphethe ibhathini lelodwa hayi mangududuza phela mina ngeke kududuze mangathi ushoda kancane sengathi hayi ngiyakududuza lapho mwanami yabo mina ngizoba ne show beke wathola uMthakathi hayi lapho ke baba mangathiwa kuphela 6 months ingezakanga into ebengithe izokwenzeka hayi baba lalela ngakubuyisela leyo mali yakho mina nenzalo cha umsebenzi wabakho ukududuza ukutshela iqiniso umsebenzi wami hayi ukududuza utshela into ezokusiza phela mawumduduza umuntu uyamgoqa uyabona uyamgoqa umuntu mawumduduza uthi awududu uNkulunkulu uzokubusisa kodwa ebelela umuntu engaphandi uyabona manje qede yami ujayi lenyoni yachala hayi ngeke kududuze mina baba iqiniso straight ingakho nje ngisho sigujana ngibatshela limi iqiniso ngisuke ngabaduduze ngisuke ngingabaphorish li straight iqiniso bese uyabuya uthi ngathini mina bathini bona down to my key all right okay Yekama kuphaka isibangwane sabathi ngihambile bathi ngibone ngizenzile bathi wathinta uphaka ngichaza amaphupho awu madoda ubekezele wena bandla ozamayo nawe ngendlela yakho yebo sawubona ngiyaphila mfowethu ngumfundi eseKapa King Bhaka awu eCape Town lo dumo supporter wakho wodumo awu ufala ngifa khona andikabuba khona ikusala wena hayi asinqobeni ke mfethu ngoba akufanele ungisupport nje mahala funa ukuthi ungisupporta mina uphinde futhi unqobe siphinde futhi sitolike idalwa zakho zithini uyabona ukuze ukwazana kwakho nami kube isibusiso kuwena ukwazana kwami nawe King Bhaka ngale kwazi lo nyaka mina pombonya kuphelewa kahle bani ukushapela full time lo nyaka ever since amazwi akho ndwava isizwe sakhile awu ngiyabonga mfethu awu uNkulunkulu akubusise mfethu sakhile King Bhaka umbuzo nawe apha
inkinga kanti ngiyabona lisemanzini apho. Yeah. 2 times awuqala amanzi ayinobudakanyana. Yeah. Awesibili amanzi aba clean. Bathe ngoku angaesibili kuba nani post into ku Facebook. Izibona ndikomnyumzumi umfana apha qha ngibona umfana osemanzini ofileyo. Lo ndikuyimfana nisaphila yena. Yeah, so ngoku andiyazi kiba bayithethe ukuthini because amanzi wona ayinto enkulu. Amanye amaphupha ke yandikhandwa abantu because ngabe secret wona amanye. Yeah ne. Oh mawuphupha la uqala uphupha amanzi amdaka. Yes, iphakathi nendlela ofifika yabo. Ifika yami nemanzi. Amanzi phakathi esifikini. Ngathi kunethe imvula ne. Then liwuki lene uki yazi ngosini imjondolo. Yeah. Ngishimithilise yathi ngisemjondolo phakathi endlini but liwuki lena ngoku ingenwe ngamanzi asehafini. Afini yomdini. Yabo. Then ngiphinde ngoku ndiphuphe ngoku amanzi ngoku alapha ezantsi kwamadolo ke ngoku ndingena ndisiya kule ndoda le idumileyo ngcola nayo indaba ze-contract zoba lokhu ndizawula i-boxing match nayo but umngani wayo usemanzini ufile wena u-deep down emanzini. Oh imali uba khona ofile osemanzini. So owathi wakommithe suicide usemanzini. Oh vele uyazi lo muntu usashona. Yes yayazi basewashona. Kodwa umfice khona emanzini. Ukumapha amanzi kulawa aclean noma lawa ngcolile. Ukulawa clean. Hayi ke asilichazeke baba, asichaze baba yabona. Ohlala wazi noma yinini ukuthi mawuphupha amanzi angcolile asho ingozi amanzi angcolile. Yabona? Ngithi mina amanzi angcolile asho ingozi. Usakhona? Hello? Uzolalela emoyeni. Kulungile baba. Kulungile baba. Kulungile baba. Amanzi angcolile asho ingozi. Yindaba amanzi angcolile asho ingozi na. Ngoba phela asikwazi ukugeneralize sithi asho ingozi kodwa we can't support istatement esishoyo. Ingoba mawungena emanzini angcolile awukwazi ukubona ukuthi njengoba engcolile khonani phakathi. Ongenzeka ukuthi njengoba engcolile khona ibhodlela. Njengoba engcolile khona inyoka. Njobe engcolile khona ingwenya. Njobe engcolile khona izinto eziyingozi othi mawunyathela bese ziyakubamba. Njobe engcolile khona isidaka, lesidaka esishonisayo. Ngoba ngcolile awukwazi ukubona ukuthi khonani phakathi. Ingakho amanzi engcolile angcolile kuthiwa asho ingozi ngoba into icashile uboni ungangeni emanzini angcolile. Uyabona? Kodwa mawuphupha usemanzini angcolile uphinde ukwazi ukuphuma. Kusho ukuthi uyaphunyuka engozini. Ngoba sithe amanzi angcolile asho ingozi. Mawukwazi ukuphuma futhi kuona, shuthi uyaphunyuka. Mawusuphunyuke kwangcolile, uyakumaphi ke manje? Uyakulawa clean. Lawa clean usuyakwazi ukubona phansi. Usuyakhonjiswa ukuthi njoba sewubona phansi ke, bona ke ukuthi kahle kahle khonani la phansi. Oshuthi njengoba kade ungena emanzini angcolile ubungaboni. Bona ke manje usuyabona ukuthi khona umuntu owashona olapha phansi. Usuyabona hayi angiyi ngakuloya muntu owashona noma hayi ngizomfunela usizo loya muntu kodwa usuyabona. Kodwa kuthiwa bengcolile bengekukwazi ukubona ukuthi khona umuntu owashona ubuzongena nawe lento eyabulala umuntu iphinde ikubulale nawe. Simple as that nje baba. Thank you so much. Enkosi King Bhaka. Enkosi tata. Inkosi tata. Yekama kuphaka isibongwanza bathi nkambile bathi ngibona bathi ngizenzile bathi wathethe uphaka utha kweyini. Ngingcwele ephuqa ibiza bafokazana ngotholi lodwa. Yekama kuphaka yebo sawubona. Yebo sawubona. My King ninjani? Siyaphila. My King nginenkinga la nginokuphupha njalo ngiduthula leli phupho lilokubuya zonke tu angazi ukuthi lisho ukuthini my King. Imako udutshulwa ubani? Abantu my King. Engathi kuqhamuka abantu nje bese beyakudubula. Yebo my King. All right. Angichaze kanje baba ngoba leli lakho linokufa phakathi izofuna ngithi ukuchaza deep uyabo? Yebo my King. Yeah. So uyangivumela baba ngoba manje ngisaba lento yokufa uyabona umuntu bephetshula ngempela ugcine edutshula ngempela uyangivumela ngithi ukuchaza deep kancane. Yebo my King ungachaza. All right.
inkinga yakho baba wena uyabo wena Yebo my king. yes wena kade ushadile wena uyangiza ngithini ungiphikise mangiqamba amanga ngoba vele angizela ukuzohlola ngiphika apha ngoba ngibona ingozi kuphela kodwa angizela ukuzohlola namhlanje likhona ilanga engongena ngihlola kodwa wena kade ushadile wena emshadweni wakho naxabana kakhulu nonkosikazi uyangizwa ngithini baba wami mangabe nixabana nonkosikazi wakho unkosikazi wakho waze wasupportwa uma wakhe and bengabe msupporta uma wakhe unkosikazi and unkosikazi wasebenzani wase eyaqoma bengabe qoma waqomana nomuntu oyisigebengu kodwa uma kankosikazi wakho obushade naye uyalazi iqiniso ukuthi unkosikazi wakho waqoma isigebengu ngenkathi eqoma lesigebengu ningaka divorce kwakumele sikubulale lesigebengu lesi khona zonke izinto enisebenzele nobabili noma oyisebenzele wena ziye enkosikazi hayi ukuthi unkosikazi wasithenga isigebengu ukuthi hambe uyombulala nansi imali cha kodwa ubebalisa njalo kusona ngokuthi uwena ophazamisa uthando lakhe nesigebengu uma kankosikazi ubeyisupporta ni divorce nje wena angazi ugcine angazi ngizoyibeka kanjani lento ukuze uyiunderstand mkwethu ngoba ni divorce nje umkakho besevele eqomile isigebengu angazi baba noma uyangizwa yini Ngiyezwa my king. ake sibheke lo endikushoyo ukuthi ubushadile leyo kushada uyayivuma noma uyivuma Ngiyivuma my king ngike ngashada. Alright mangabe nishadile nisashadile manje noma nihlukene nonkosikazi wakho Sihlukene nonkosikazi. Alright mangabe nihlukana ke unalo ulwazi ukuthi ubejola noma unalo ulwazi ubejola Benginako ukumhlola yena because khona izinto bese ngiyisola ngaye ukuthi uyajola bese nokuhamba futhi engabuyi my king. hayi ke wajola baba wadwa nesigebengu leso sigebengu kwakumele sikunqume leso sigebengu uyabona Yebo my king. ya ake ubambe kanjalo nje kancane khonto encane efuna ukuyichecka kancane la yabo yebo baba Yebo my king. usakhona alright yindaba wena uthi kade umsola ngoba wazi kahle wena ukuthi umkakho ubesejola ngoba khona ilanga owaya kombheka kubo kathiwa akekho wafona ebusuku ufonela uma wakhe still uma wakhe wathi akakabuyi ayikho into enjalo eyenzeka baba Iyakenzeka into enjalo my king. pho yindaba uthi wawususola noma iyona le nto eyakwenza ukuthi usole Iyona le nto yangenza ngisole lokuthi nje ngoba la sikhuluma ufilasi kanje kukhona nabantu belalela. angizwanga baba Ngithi njengoba sikhuluma la kanje kukhona nabantu abalalele sengifikela nje nesithunzi. hayi fokofo mangabe usasabe indaba zethunzi baba ngoba angilishili igama lakho nje bazobona ngani abantu ukuthi wafethelwa umfazi la hawu kanti unjani nje wena ngiyakusiza la usabela isithunzi akusona isithunzi umkakhe eqoma isigebengu hawu wenzani lo muntu lo hawu angathi eqoma isigebengu angathi ehlangana nonina umkakho uyabona uhambe uyombheka ufice kuthiwa akekho uyabona ulinde uphinde ufone kustili kuthiwa akekho
Kuyimanje uvela ukuthi into engiyibuka la mina kuvela ukuthi wena uyazi ukuthi nithe ningakahlukani kodwa nithe nihlukana ube sekhulela umngakho wakhula somoya engcweleni. Wena wazi baba ukuthi nithe nje lalo iprocess ya divorce ube sekhulela lo nto uyazi wena. Ngiyayazi my king, ngiyabonga my king. Ngiyayazi. Pho manje wathi usaba isithunzi kube kwabo ukuswa ngawe emhlabeni umfazi wakho bengabe vele ekhulelwa ningaka divorce yini leyo akona ukwahle isithunzi kuma buddies wakho nawo hayi suka uzodlala wena la fuck off. Manje my king ya my king ungangisiza kanjani my king ngilenkinga. thola umakhanda baba soyisebenza ngenye indlela baba ngizobe ngise Pretoria mhla ka 10 uyabo ngizobe ngise Pretoria ukuphi wena. Ngise Cape Town my king. Ngizobe ngise Pretoria mina baba mhla ka 10 lapha eSheraton Hotel ngoba ngiqopha umlando yabo mawuthanda ungeze ePretoria use Cape Town yabo ungeza ngoba kuyafana after lento eyenzakale kuwena ngeke usakwazi ukuthola omunye umfazi nje ekuthiwa unizozwana senizoxabana njalo yabo. Nangiyeza my king. Thank you so much. Ingane ngoBhaka isibonganza abantu enkambile bathi ngibone bathi ngisenzile bathi wathinta uBhaka udabwe yini inqwele phuqa imisa abafokazana ngothina bantshise nango omuya simbambe yebo sawubona uKingBhaka lo. Oh my king azange my king ngiyaphupa bethi ngiyothatha umuthi emanzini my king. Angizwanga ngaphupa bethi ngiyothatha umuthi wami emanzini. Utshena ubani baba? Ngiphupa bathi ngiyothatha umuthi wakhe emanzini. Lalela ke baba wena ukholelwa kakhulu emthini uyangizwa ngithini? Wena futhi imithi uyisebenzise kakhulu wena usakhona? Hello? Usakhona? Bamba kuthintekile phela baba ngithi la space vele kuthintekile xola bamba kanjalo ngisazama ukuvula la kuthintekile la ya bamba musu ukukhala kangako indoda nazo ke usuyabuya ke sewubuyileke. Hayi ukhathile khona zawuzwa ngasekhola kakhulu emthini mkhulu. Ngithi mina wena ukukholela kakhulu emthini yabo. Yebo so idalwa zakho zikuphathela amandla kodwa amandla akho awasemanzini akuwona womuthi uyangizwa yini? Kodwa ukuze zikusebenza ingqondo khona uzosibona isidingo sekuye emanzini funa zikutshele ngathi khona umuthi ozowulanda emanzini awukho umuthi ozowulanda emanzini uzolanda amandla baqonda ukuthi amandla akho asemanzini kodwa bazokhuluma ilanguage ozoyi-understand ingakho bethi umuthi khona uzojabula ngoba uyawuthanda umuthi wena kodwa bona baqonda ukuthi amandla akho asemanzini so kunjalo mkhulu wami ngiyabonga Dlozi hawu. Ubani igama? Angizwa. Ubani igama? Uviwe bono hayi isenke isangoma. Oh vele uyisangoma. Injalo my. Lalela ke makhosi unamandla amakhulu kodwa asemanzini ingakho bekutshela ngenye language bethi hamba ulande umuthi baqonda ukuthi hamba ulanda amandla emanzini yabona kuzomela ungithinte nje bengabe kuqedwa la khona ngizoyichaza ngijule lento le uyabona ngithinte la ngoba nango Satan sengiphethe nemali anginayo ne-airtime yami seyithekile nomlungu kuyakhuluma kunomona nje lo mlungu. Hayi suka ke sidlala inyoni yomlungu la thina uyabona saxoxa mnandi kanje yabona ingangithi inkinga yakho ukhoza umuthi kakhulu ingakho idlozi lakho selithuma lithi landa umuthi emanzini likutshela language ozoyizwa kahle kahle kuqonda ukuthi landa amandla manje liyabothi imali sho njalo igama nguBhaka yosawubona yebo ngikhona baba engathi usecaweni ngiphetheni yazi baba ngikuzwa kahle kodwa manje ngiyeza ukuthi ngingena igama lami awuthi ngisondele kahle awungiphindele awuphinde
Yeah. Ngathi kuseqawini bahlele. Yebo. Then wena ukhwele kwindawo ephezulu. Ngathi yileli yasebhleseli ubonela phezulu. Yeah. Njengoba ndibonela phezulu ngathi uyahleka. Njengohleka engathi ufuna amanzi umasenifuna amanzi like Engathi ngifuna? Yes. Yes. Hayi mamela ke baba ngoba uthi bekuyimina ngiyabona inamba yakho la ibhale uphila Sande Cape Town Okay. Uyabona ke baba la ngoba uthinta mina ngicela kuqedile mina la ngoba usuthinta mina. Njengoba uphupha ngisecaweni angithi phela wena uyakhonjiswa uyabona hayi futhi nokho unamandla webaba njengoba uphupha ngisecaweni uyakhonjiswa ukuthi ugobela wami uNkulunkulu uyabona awungiphuphi ngiphansi ungiphupha ngiqhwakele uyabona uyakhonjiswa futhi ukuthi nginamandla uyabona ngokuthi wena uyakhonjiswa ingakho ke manje noma kufunekalani kusetshenziswa wena ngoba nawe njengoba ukwazi ukuphupha into enkulu kangaka futhi nawe unamandla kusetshenziswa wena ke manje ukuthi ulande lokho nalokho okufunakalayo uyangizwa ngithini baba awuyonto okudlala nawe baba ufune kuyiqhenye dark mfowethu igama kuBhaka isibongo bakanzama bathi nkampile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka uthi akuyini inqwale bhuqa ibiza abafokazana ngotho lodwa labentshisi ithuluza ngahambe ngilifika nalo ngilifica ensimini uxakile kuzoshuba kusagezeka noma yini yebo sawubona yebo my king njani sikhona yaphila my king hello yebo my king yebo nginokuphupha ngisethuneni ya ngilimba kodwa ngiyathi ngimba ifuna lami my king ya manje my king angazi lokho kuchaza kuthini mana ngikutsheleke la wena uxole bandla ungitshele mangiphambuka kodwa azizile la ukuzodrayisa mina ngikhuluma iqiniso wena umuntu onenhliziyo embi uyangizwa ngithini and mawunenhliziyo embi wena uma ngabe uxabana nomuntu uyasukuma uthi lo muntu ufuna ukuqeda ngaye baningi abantu wena osebenzise imithi ukulwa nabo uyabona abanye bashayekile abanye banamadlozi strong abashayekanga uwe uyabona so labantu abaningi abashayekile sekhathi owami isindo wavele wayivala sekufona omunye ayi bengiza naye wavele wayivala hello Oh my king yebo wavele wayivala yebo baba wavele wayivala ngisathi hayi ngeke usuka phela ngiyayibona namba ayi ngicela ukumfonela back loya uyivale kabuhlungu kanje ngifuna ukumnyisa ngeke ngizwe ngaye mina waphela ngifuna ukumsiza bephuphe impela yena ithuna uzimpela yena ithuna hayi ngibuyela kuyena mina nongixolela neni safuna ukufona ngiyomnyisa lo ngizobuyela kuyena angixolise yebo sawubona yebo mfethu ungadinwa khona onqamukile ngicela ukufonela yena lo nqamukile mase ngibuyela kuwena uyezwa okay ngiyaqonqolele baba ngoba nje unqamuke yabona uzimbela yena ithuna ngifuna ukumtshela indaba zakhe manje ngoba uzimbela yena ithuna yena ka understand ukuthi bengabe ehlukumeza abantu elwa nabantu la evalela abantu yabona ethakatha abantu uzimbela yena ithuna ima ngicela ukubuyela kuyena ngiyasha athi ngizomfuna ngize ngimthole awungeke niqole bandla ngizoba decline laba ngisafuna lo uyokhathile we madoda bandla ngicela nibe ukufuna kancane ngisafuna ukhathi noba ngimiyeke
Ngithi ngibheka lokhathile manje ukufona abanye. Nangu ngamthola. Awu ngamthola. Awu ngeke ngikhatha kuhluka ngaka. Hawu, wemadoda, lento amaphupho ifuna ngithatha i-hour bangizoyenza. Yazi ngithi ngifuna lo akafonele, ngiyayibona inamba yakhe lapha ya. Manje ngingena ezinye. Kuthi ubhizi. Hawu ngeke. Yebo sawubona. Yebo mayikhulu. No, wathi ngisakhuluma wavele wavala ifoni. Kanti ubukade ungangibuzi ngoba ufuna impendulo, ububuza ngoba ungitest yani kanti. Hayi mayikhulu ngikubelo kwaphela la umoya ekhaya. Khomo ophelile nje ushiswe into yakho ebengikutshela yona, uyabona? Cha angiqondile ukuhlambalaza. Ingakho ngeke ngilisho igama lakho, uyabona? Futhi ingakho ngeke ngikuveze nokuthi ubani, futhi ngeke ngize ngikubuze, uyabona? So into engifuna la ukuthi uyi-understand, ubahlukumezile abantu, ubakhalisile abantu, abanye babo futhi ubathathelile amadoda, uyabona? Ubathathile abanye amadoda, ufike uyabona ukufika uthathe indoda yomuntu, uphinde uxabane naye, uphinde umthakathe wena futhi, uyabona? Uyayithatha indoda, uyaxabana-ke naye umnikazi wendoda omfice kuyona indoda, uyaphinda futhi uzomthakatha futhi. Lokhu okwenzayo ngoba baningi abantu esebekhala, bayalwa abantu. So idalwa zakho nedalwa zabantu ziyakukhombisa ukuthi ngezenzo zakho uthi uhlukumeza abantu, uzimbela wena ithuna. Futhi leli phupho lakho aligcini, akulona iphupho liphupha liphele, iphupho leli liqhubekayo. Ofika uliphuphe uyimbela ithuna, uphinde futhi uliphuphe ufa, owawushilo wathi uphupha ufa futhi, uphinde uphuphe ufa ngoba izinto zenza usukela abantu. Lezo zinto ziyahlehla, zenzeni? Ziphinde ishaye wena manje uzimbela wena ithuna lakho ngendlela yokuthi uyayisusuluza mfethu indoda yomuntu. Usho manje uqambela amanga. Kunjalo makhulu. Angizwi. Kunjalo makhulu. Imake mangabe uthi kunjalo uqonda ukuthi kuyenzeka ufike endodeni yomuntu uyithathe niphinde ngixabane futhi nalowo muntu omfice endodeni. Yebo makhulu. Ngizama ukumkhipha. Uzama ukumkhipha. Hayi la uyimbela wena ke ithuna baba. Test your own medicine ke, yabona? Mina ngiyokusiza mzwana wathola umakhanda ngiyobe sengiyayilwa, kodwa nakhona kuyofuna uthi ukwehlisa kodwa ungena ubhidliza imizi yabantu, uyofuna ufocus kwakhe ifuture yakho, mase ngiyasebenza ke ngomakhanda oil. Hayi ngeza makhulu. Okay, sure. Hawu bengeke. Yikama ngoBhaka isibongwanza bathi ngihambile bathi ngibone bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini. Inqwele phuqa imizi abafokazana ngothola lot. Hayi ngenile baba. Ngishe radio na ingeni kanje. Ngishe emsakazweni na ingeni kanje. Baze bathi fonani phela, fonani. Hayi thina yokuyanyiwa thi. Yebo sawubona? Yebo sawubona? Yebo ngiyamakini. Ngikhona. Sikhumene manje na asihlangene phansi, asihlangene phezulu njengamagatsha. Ngiyafika next year ngapho nje. Ulaphi kanti manje? Ya mina ngisempumalanga making mabengiphupho lengihluka man. Iphupho lisho phela vele ngenza lokho namhlanje uyolikhalela leli thuba leli. Hayi lungileke uzobuya ungithinteke mase ngiphinda ngibuya futhi. Hello making. Kulungileke uphinda ungizameke mayisi right network. Making asiku right manje ngithibambile making. All right. Ngiyafuna kakhulu ngiyabona ukuthi angeke ngisakuthola. Hayi uzongithola. Making lephupho leli ngikhange ngaphupha manje ugogo wami angimazi lo ukuzala uma ngiphupha lento uphuphe bangkhomba bathi nawo amanzi asemkomishini bathi igeza amehlo
mara uma ngiqedile unginika idansi athi nali uyangivusa uyangilula lamahlombe sengi-understand ukuthi ngisho kuthini man. unikwa ubani amanzi ngeglass geza amehlo? Unika ngugogo lo okuzala umama wami ukuzala ugogo okuzala uma sengiyambuza ngithi wena ngubani athi mina ngugogo lo okuzala uma kwakho athi nawo amanzi uma ufike ekhoneni thatha la manzi asenkomishini ugeze la mehlo uma uqedile ugeza la mehlo ubuyela kini athi hlala phansi ngahlala phansi ezingapha emva kwami ngapho wangilula athi phakama ngaphakama. Iwazwa nenhlanhla baba uyezwa. Uyabona nje baba ayikho into eyisibusiso njengokunikezwa umuntu ongasekho emhlabeni amanzi ethi geza. Imost baba abantu bayangcoliswa kodwa wena uyahlanzwa and unikwa amanzi unikwa ugogo ukunika ngenhliziyo emnene and ufuna akagcina ngokunikeza amanzi uphinda athi hlala la aphinde akulule lapho ulashwa ngokwezinga eliphezulu uyahlanzwa. Uyabona makuthiwa geza amehlo susa inkungu susa intuli susa ubumnyama susa noma yini ekuphazamisayo geza amehlo ukuze ubone bese uyalulwa izinto ebese zikushayile empilweni lulwa zona ukuthi into engiphatha kabuhlungu uthi awumazi ekuthiwa umazi bengizothi ake uhambe uyethuneni lakhe kodwa ngoba uthi awumazi ngizocela mfowethu ukuthi uhlale mangabe uzolala ummemeze logogo uze futhi ucoach ukuthi yebo ngiyabonga wanginikeza amanzi wangilula ngiyakumemeza memeza leso sidala khona into ozoyibona empilweni. Ngiyabonga my king. Thank you baba. Hayi cha sekunani manje bengicela ukuvalelisa ngoba ngiyabona impetha lokushaya o1 koshaya o3 koshaya o4 nginithanda njengemali nginithanda like yesterday nginithanda like never before. Igama nguBhaka isibongo wanza bathi ngihlambile bathi ngibone bathi ngisenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini ingqole phuqa ibiza abafokazana ngotholi lodwa lametshise angami nale ithuluzi bazobona nje le eSheraton Hotel ePretoria ngomhla ka10 ngobe ngenze ibukwayo ngobe ngiqopha umlando ngobe ngenza into angakaze babona abantu ukuthi umuntu ophilayo umphefumulo uhlangene nenyama uyakwazi ukuyenza ngobe ngikhombisa abantu ukuthi bakuthiwa uMthakathi unamandla isho ukuthini lento ethi uMthakathi unamandla. Ukhumbuleke ngibathembisile abantu ngathi bonke abantu abazofika ngizokwazi ukukunikeza owesibili uMthakathi for spouse noma for wena nge-half price. Ukhumbuleke awuthengeli umngani wakho awuthengeli umfowenu awuthengeli uanti wakho strictly is for spouse sakho noma for wena. Awuthengeli umalume ngeke ufike kumina uthi ngibani ngicela wesibili for umalume no for wena nespouse because ispouse sakho nawe kumele nibambisane ukuze ninqobe ukuze nakhe lo muzi lona. Uyabona sakho umuzi wakho wena unoMthakathi sakha strictly umuzi wakho wena nespouse sakho. Ngiyabonga kakhulu bandla ngiqolisi kulaba abasafona ngiyabona ingcingo ziyangena isikhathi siyahamba kodwa sengizozama ukuthi nje kube khona ilanga esontweni noma amabili amalanga la sobe sikhuluma khona ngamaphupho ngoba ngiyabona ukuthi kumnandi nami ngiya-enjoya ukuzwa abantu bejabula ngibacacisela abantu into ezibucayi kanjena nokubatshela ezikabhoko. Hayibo bathini abantu ungaphathwa kabi umuntu eyisholo yena ethi uphupha eyimbela yena ithuli. Nina-ke nje with simple logic awu-understand ukuthi umuntu bephupha embithula lakhe ukuthi isho ukuthini isho ukuthi into emgwebayo ugwetshwa indlela yena enza ngayo indlela aphatha ngayo abanye abantu nahlubeza ngayo abanye abantu nakhalisa ngayo abanye abantu iyo lemgwebayo uzumbela yena ithuna lakhe bese ephupha efile. Kodwa ngoba sesazanile ngizomsiza kakhulu kodwa ngiyomsiza angisoze noma esevelile angisoze ngaveza ukuthi ubani lo owake waphupha embele ithuna ngoba angifuna abantu bazi ukuthi ubani lo owaqedile amadoda abantu. 0798130260 uyakwazi ukungifonela uode uMthakathi siyakwazi futhi kuKorea indaba ezimnandi ke ePretoria ngizobe ngiphethe ngishimbiza le engaduma ngayo ngilapha ngayo ilonde ezingaphakathi ilonde ezingaphandle ngilapha iresh engangivusa ngayo umuntu bengabe kuthiwa umuntu ufika kukubi
ukuba umuntu sekuthiwa kumbulwa kwembesa bayazika abantu ngaduma ngalo umsebenzi from 2010 up until today ukuthi nje angisibheke isilonda ngaduma ngalo umsebenzi ukuthi umuntu ogulayo ngalo umsebenzi umuntu oshawa isichitho ngalo umsebenzi ukuthi makuthiwa udlisiwe ngaduma ngalo umsebenzi ngase ngithola amandla kaKing Bhaka sengiduma ngomsebenzi wokuphakamisa abantu nangomsebenzi wokukaza ukuchaza noma yini ekwi level yaka spiritual la ngabe senginyuka ngama level ngaze ngagcina ngi-level 6 until ngikhulume ngomcimbi owawuzoba seMoses Mabhida inyanga la ezazithi khona zizogcotshwa kuthiwe khona inyanga ephethe yabona hungry for power ngayitshela ngathi awukho umcimbi ozoba khona eMoses Mabhida ngaze ngayitshela kuzokwenzakalani ngokunqoba liyonto zonke zaphenduka ozavole ngokuthi zahlulwa ukubona ngizaphenduka ozavolo mina ngedwa ngabona anyuka kamandla athi 11 anyuka amandla athi level 7 so this is why namhlanje uthi makhulunywa uKing Bhaka ulevel 7 ingenxa yaleso sigaba enganqoba umhlaba ubona akabukhona umuntu oyonqoba umhlaba ubona akabukhona kwagcina ngami kuzophinda mina futhi ngiphinde nginqobe umhlaba ubona kuzophinda mina futhi akekho omunye ke oyokwenza into engayenza utshele ngisho sasegoli inyanga ukuthi nina niyididi nina anikwazi ukubona ukuthi akho umcimbi ozoba khona mhla ka 30 September wena onyanya ofokofa sasibatshela 99 yabona sasibatshela 99 bashintsheka abanye bathuka abanye abalandeli baze basuka abanye ngamabhasi bezithi ukuthi sengibakhuzile bafike baqiqa badlala omncane umfana wabanyisa papa yini bafethu nginikhoze kakhulu sohlangana ePretoria indaba ezimnandi ePretoria ngizofika mhla ka 9 yabo ngofika mhla ka 9 ngeke ngizengilanda ke mhla ka 9 ngifika nje ngiyocela bonke abantu abafuna ukungibona like one on one ngiyocela bangifonele mhla ka 9 ukubhuka one on one abafone mhla ka 9 ungafoni namhlanje ungafoni kusasa uyofona mhla ka 9 ngoba vele ngobe sengisegoli funa ufone vele sengikhona yabo vele one on one ngiyobathatha kodwa ngifonele mhla ka 9 nje angidile nocingo olobelibhuka abafuna one on one laba abafuna omakhanda nga 2 mawufika nje ngisho uzowuthenga mawuthi owami lo nguthengayo ngifunela nespouse sami ngizokunikeza ke owakho ngikunikeze omunye ngi-half price ngoba ufunela ispouse kodwa strictly akube wespouse ngoba ngizokwazi ukubona mawungafunela ispouse ngeke sikwazi ukuthengela umngane wakho no angiyezi into engekho sine group ke bonke abantu abanomakhanda sine group la sisebenza khona ngo12 not every day kodwa mase sizosebenza ngiyanicela ngithi ngicela nilindele sizosebenza ngo12 mase yonke into nitshelwa yimini ukuthi enzani ini la nisuke nikhona indlela abanqoba ngayo abantu nizobe nibona lapha ePretoria sibonge kubona bonke abantu abahlele yonke into successfully ePretoria uNkulunkulu azababusise namadlozi abo siyabonga thank you bye bye.